Maniti pangkrudo, Pauline, bakit? Ay nawaw, manula ang tinyawat mo kanya idirabi ita dawatan manan. Awan nga rodin ti pangkrudo. Asano nga ro din dayta? Sapay nagkariakan ni Marinida. Abayadak ti utang tayo iti tersena ita. Saludsudin pa ilang, bakit? Importante ti krudo. Sa anak ang makapasada no awan ti pangkrudo. Di nakarkaro nga awan ti maiyawid ko. Kaya po, pasada ka pasada. Nang manumutla ang ti mayaw awid mo. Gagangay na, bakit? At danto ka di ti pagswertyak. Kaanon tupay? Laglagi pem. Akurang titangdan ko apagbiag tayo. Isungarod nga agpasadak, ita bakit? Robert, Manulang pari Lucio. ay nawaw. Kat no ti pasahero ng tulad mo itay. Unangam. Ngam, libre ti prete ta. Unay kan pare Jobert. Kaputan na pintas in libre mo tan. Awanin ang pare. Malugi ka. Sapay nangina ti klodo. Sana kasta pare. Mabainak lang nagsingir. Kan mangawat iti pamasahe no napintas. Iso nga ilibriklatan No senior citizen, singirem. Agkudkud ka pa'y amang tin iti discount pare. Wana, ay supay kumaapang krudo day jabare. Isumit lagayap anak ko na ni Mari Paulin. Amanula ang timayaw awat mo kinkwana. Libre magamit ti pamasahe iti balasa nga gluglugan king ka. Ha? Shh. Tangiwat mo bare ha. Amang anod na makangag. Nakababain mo. Maditikas ta pare. Agpasada ka. Tapno adda ti usarin ti pamilyam. San atapno ilibrim iti ura asino latitan. Nagpasada ka pa lang ganot. No ilibrim at lang. Ay na pare. Agbambanlog ka para lang itawan. Pasensya kan Marinida. Oh, apay Mari Pauline. Awang matiam mo kabasol mo kanya. Ay, saan ko pa yung mabayadan ti utang mi ita, Mare? Ay nawaw. Apay ngay Mari. Nakitak mo ta nagpasada nila kay mo idikalman. Day tangarod ko't, Mare. Pasada a pasada. Gastos a gastos iti krudo ang awam mo ti mayaw awat na. Pinagkrudo namanan ti pamasahe a naurnong idikalman, Mare. Anya? Ay ni okay lang kin ka, Mare. I-advance ko pa'y laang ato'y tangdan ko. Ay, saanin Mari. Bayadam to no adda mapasadaan nila kay mo. Usarin nyo pa'y laang titangdan mo. Sigurado ka, Mare. Ay uwan Mari. Narigat mat no alag ti kakaysuna a kwartam. Awan tukit di ti igatang yo iti kanan nyo. Ay, nahagyaman ako na, Mare. Hagyaman na. Kaman kanyak. Kasangsangpet ko lang. Kung naputot man di ulong kanyak, Pauline, bakit? Wana, tapasada ka apasada. Ngam awan mo't mapasadaam. Diyan ka mo, no agpaspasada ka nga ta. Wano adda ti sabali papanam. Ay nawaw, sa dino kumangay ti daddo maapapanak. Anya tamok nga Awantar aramida kadakas Apay nga rod akurang tiyaw awat mo akwarta kanyak. Wano? Adda sa bali nga igasgastusam. Awan bakit? Ura sa ludsudom ni Pare Lucio. Ha! Maamwak laeng nga adda ti babaim. Agsagana ka, Jobert! Awang nga rod. Apay dagulit ka bakit? Pudno ti ibagbagak. Rab-rab nga agap aapa kayo kanila kay mo. Pauline anak ko. Kasano? Kat pasada a pasada. Ngam awan mo ti maitid na akwarta, nanang. Ay na, no sanak lang ang nagagat, ang makitangdan, talaga asaan tayon ang makaraman iti naimas ang masida. Sipod nagsubli iti panagpasada na, kastamot tin nanang. Amagan no awan laang ti pasaheros na anak ko. Diyan mo, no adda ti sabali nga igasgastusan na. Wendo, saan nga agpaspasada ti gagara na? No kasta arumrumwar. Ay nawaw, pagpanunutan mo titidakas nila kay mo. Isumot lang ti makagapo.
No apay nga agdwa-dwa akin ko na. Agul umbud sa mo tunday ta Jobert kanyak nanang. Ay, sigakit di mo't anak ko. Agimbestiga ka pa tapno makasigurado ka. Mapanak iti ayan da parilusyo. Isu kati ka na yun akadwan nila kay ko. Ha? Ang mga no adda ti ammo na dayjay nanang. Sa dino ti papa na, Mari Pauline? Iti man ayan ni parilusyo, Marinida. Agimbistiga akman. Di, kasla NBI kantaw, Mare. Ay nawan, mare. Agsasarunumot tin nga awan mayawat ni Jobert akwarta kanyak. No adaman, manulaang mat. Diyan ka mo, no agpaspasada. Uno, adakit di mo ti sabali at papanan na. Uno, adang ata ti babae nga igasgastusan na, mare. Wano saan? Amangan no iliblibre na ti pasahi dagiti pasaheros na, Mare. Ha? Amom ni Joel nga asawa ti kabsat ko, Mare. Kastamot lang ti aramid dayjay. Basta napintas ti pasaheros, saan nan asingiran iti pamasahe. Ay, nawaw! Isu akanayon ti pagapapanda nga agasawa, Mare. Isu ano agdwa-dwa kay ti asawam, ang mga no adamot ten aramidan na akalukwan, Mare. Parilusyong, saludsudok man. No agpaspasada mutlaang ni Jobert. Wan mat, Mari Pauline. Agpaspasada. Hapay ka di. No kasta nga raw. Apay manumbo laang ngay di mayaw awat na mapasadaan na kanyak. Wano? Ada ka di sa bali a babae na, pare. Ah, Ada ka di ti ammo, parilusyo. dakayo lang yung tagsarita, Mari. Jakat ti may raman dita. Kasta aya ti kumpare. Kanunungan na ti dakas nga aramid ti gayom na. Ay, kuha, Mari. Ay. Ibagam ti pudno kanyak, parilusyo. Ada ka day ti babae ni Jobert. Ay, kuha, Mari. Awan ti babae ni pare. Awan mo't lang ti sabaling ang gasgastusan na. Ay, hindi. Ngam? Nung napintas ti pasahero na. Ilibre na ti pamasahe, Mari. Nung napintas lang no senior citizen, nga ni di na pa'y kahit timang iti discount, Mari. Mabain ka nung aming agsinge. Tinmangawat iti pamasahe nung napintas ti pasaheros na. Ay, nawaw! Ammo ko no apay nga awan akan na yung ti mapasadaan day ta Jobert nanang. Apay ba ti da anak kaw? Wana, ta ilibre na ti pamasahe no napintas ti pasahero na. Tama bain ka no nga agsingir ken mangawat iti plete da nanang. Ay, nawaw. Ay, jak ammo, noon niya ti adda iti kapanunutan day ta tao. Manumot nga tati na ilibre na nanang. Ay, agsaysayang lang iti krudo nanang. Anya garudan ti aramidem ita anak kaw. Pagsardengam nga agpasada. Saan nanang? Kano ko na mga iliblibre na ti plitay. Adda tinapanunot ko nga aramidan. Makita man no maaramid na pailaang ti agilibre. Jobert lakay. Agrobot ka din. Wan Pauline, bakit? Apay ka di. Orion nakbit tagsagay sayak laang. Ay, nawaw. Adda ka diti papanam, bakit? Basta Orion nak. Agsagay sayak laang ngay. Agawa ang mga rod, No apay ngamin adi ka pailan nagsagay-say itay, Di mo ka din nakita. Busy anang isagana iti pamigat tayo. Agawa ang mga rodon, bakit? Sayang, ti pasaheros. Aday, nalpasan. Kurga. Sa dino ti papanam, aya? Kadwaan ka nga agpasada. Anya? Sa anak kon amakipurdiya. Ta agpasada ta adwa. Siyak ti konduktor mo. Siyak ti agsingir iti plete. Sika ti agmaneho. Nalawag. Makitang Jobert? Mano nga oras tala
nga nagpasada ng kita ma, nagdaktul tinapasadaan ta. Talaga, swerte ka ti biyag ko. Paulin ba? Swerte mo't nga ibagbagam dita. Ti ibagam kit ti. Libre ti pamasahe dagiti. Napipintas nga agluglugan ken kano awanak. Ay, nawaw. Saan na purno na ita ba kayo? Italaang manang nga imano ti pasaheros. Sika lang, gayang ti swerte. Bakit? Di ka man agin didiam mo sika. Naibaga ni Parilusyo ti aramid mo. Ah, No napintas ka no ti pasaherom, ilibrem ti plete da. Ngam no senior citizen, apaw, agkud-kud ka mang ted iti discount da. ay, saan man? Ah, bakit? No daduma. Mabain ang agsingil. Mabain kang agsingir akong kunamat. Mabain ka. Uray amom nga gungita. Ha, kalukwan day ta, Jobert. Kita ama. Ang mga nuga po itibain mo nga agsingir. Ken kaililibrem kadagiti babbalasang nga di mo am-amaw. Pamilyam tumutla ang timaawa na. sa dino ti papananta bakit? Sa dino kumapay. Agpasada tamanen Aginanatabay bakit? Naa. Sayang ti mapasadaan ta kuma. Inton bigat tumaray. Apay, mabain ka kadi, no kasta akad kadwain ka nga agpasada. Sana kas na bakit? O, apay nga rod, adi mo kayat ti agpasada. No bigat tulatan? Di mo kayat ti agpasada. Sapay, naliday ka. Sana ka naliday. Itanya kung makagapuman. Uray di mo aklunan. Amuklatan an naliday ka. Ngamin, saan mo ang mailibre dagiti pasaheros mo ababalasang. Kita ha? Ang mga nudumteng ti panawan, ang mismo a pamilyam ti maawanan, Jobert. Kasla saan ka man ta na makipurpurdi, Mari Pauline? Kung doktora kung ita marinida. Anya? Kinapudno na. Sumursurutak no kasta nga agpasada nila kay. Siyak ti agsingsingер iti pamasahe. Ngamen, mabain ken diya ka mo. Uto no lakay kon sa mare. Mabain? Wano, kayat na lang ti agpapansin, Mare. Ay, kasla kastamot laangan amare. Kayat nati agpasikat kadagiti pasaheros na mare. Siyempre, kayat dagiti rupat kwarta pasaheros na ta makalibrida. Nan to'y asawak mo't nga uto-uto agasum ngay. Tamabain ki di ka no nga agsingir mare.
Ada talaga nagiti tao kasta mare. Sana maliklikan. Naimbag ko nam ta naamwa kadagos. Tano saan ay amangan numanumot ten ate in palugi day ta ajubert mare. Pare, gumata man iti soft drinks. Anya a soft drinks, pare Jobert. Tay orange. Day ta kadilaang pare. Wan, tay nakaref atitid mo. Ay, nagpasada kayo kadi ka ni Mari Pauline, pare. Wan mare, nag-awit kami lang, tamangan kami ipay. Ay, mayat tada kun doktor mo. No kasta ang mabain ka nga agsinger, pare. Ha? Narigat mo't piman ano, ilibrim akanayon, gapo itibain mo, ako nang pare. Awan ti mayawid mo. Malugi kayo kan ni Mari Pauline, no saan nga agbayad iti pamasahe, dagiti pasaheros mo. Mugtigid din nagitig agata, mare. Di akong kahit apagsaritaan ta, ti maipapan iti dayta abanag. Ni, naliday ka pare Jubert. Kasanoman kami, pare. Kanayan mo na sumuro ni bakit ko. Nukas tang agpasada ak. Ha? Ay, mayat kit niya pare. Tapno sigurado ang masingir amin di pa sa hirot mo. Sana ka komportable, pare. Ay nawa, usto lang tara aramida ni Mari Pauline. Narigat nga tati malugyan niya. Nung sumadutak, saan ako nagpasada, pare? Ha? Pangalaan yung arungeti ka ninyo. Musan ka nagpasada ba ni? Diyan ka mo, lanya taramida, pare. Nasla sa anak ang makakuti. No kaduan ni bakit ko magpasada. Nasaysayapot lang, no kasta pare. Tapos maliklikan ti mga ramit iti kalukwan. Saan kayo pa amalugi pare? Doble purpose ko naman. Mabantayan na kapay. Isasan kayo malugi. Diyan ka mo, pare. Intun sumaro pare. Di ka ngamin mga ramit iti kalukwan. San alasayat nga ibagang nga ilibrin iti pasahe. Tamabaing ka nga agsingir. Ken mangawat iti bayat. Kalukwan dita pare. Nagpasada ka pa yung langar. Kung kasta. Pagyamana ma. Kasta lang tinarami na bakat mo. Nung tagduma siguro. Amang ano nakaraman kan pare. Huwag mo di, pare. Gusto ka. Ni, paypayapayan na kan ni bakit mo pare. Napunon sa amin ang tulugan nyo. Sige, sige. Agpagandang aron, pare. Tapno makaado kami kan ni bakit ko. Ayun na pare. Kita tadi mo ngamin ilibrida kita nga napipintas nga balasa. Singirim ida, ta isupay mat nga igatang iti kaninyo. Di ka agpaoto, kin agbabain ka dagiti pasahero a mahilig iti libre pare. Ay, nawaw! Saan adakas ti mangilibre ngam di mo mat kumakanayunan? Nang runa no ammom abasit laang matimatmat gedam. Ang mga
mo sabit ading ko, tapno saanan ang masapul nga agluto ka no sumangpet ka. Ay, nawaw! Ay, talaga nga isuti plano, manang Rowena. Ay, si kamat tanti makaamo amang isupot. Ay, bumuludak nga rod ay ti plastic container mo, manang. Wen, mangirwar ka laang dita, ading ko. Ay, no! Ay, ti prutas nga'y manang. Ang mga nusaan yung mutlaang ang maibus na ito. Ay, kat bagala ka ano kayat mo, ading ko. Ay, alaag amin nun amanang. Sa nabalay, taado ti kwartayo. Gumatang kayo manay, no kaano akayat yaw. Kung nadamot tinatalgad at trabaho ni Johnny nga anak mo, saan ka nga parikot iti kwarta, manang? Anya? Makan. Kita dita kaldero, Johnny anak ko. Aw matinagyan ti kalderon. Kasano nga awan? Kano ano matinlutok itay? Nangalalaang ni Antim sabet iti kanan ni Uncle Mumayo. Kitaan ka tinanang. Uray may sa kutsara na iso. Awan tinapati oh. Ay nawaw. No kasta? Inibos manan ni Antim sabet? Kanayin yung aming ikan di kapsat yun nanang. Iso nga spoiled at nakastama tiraramidan nyo. Jakmat impagarup nga i-take out na amin anak ko. Niyanti sabit pa iti kunam nanang. Awan ti pakawanan na day jay. Madimot laang nito dyo amin kang kwa na. Kitaan nyo akit na irwaman. Saarin nga gagat ngagtrabaho. Tati adday ti panunot na. Kit adda ka amang ted no adda ka sa pulan na kwarta. Uno anyaman dita nanang. Maditimod ni Johnny nga anak mo, itay may gimatang dito Tersena, Cruena. When tawan na danunan na amakan ije balay ading Lena. Ay, nawaw. Ay, kaindutuan ko mga manang. Na nagluto akmat. Ngam imay ni sabit akabsat ko. In-take out na mat amin ang ading ko. Ay, ang mga no, mairuwam ti kabsat mo, Agbalintuki din nga spoiled ay apaw. Kasanulaangan nga no, awan ka amang tad. O di agbisinda nga agasawa. Aywan nga agpaiso. No dumawat iti kwarta, ikakmat adagos. Ay, so matimadlaw ko. Nasingpet ka unay iti kabsat mo. Ay, narigat ti kasta. Isudan tumula ang ti kaase no mairuwam. Day talaeng. Una, tay sulang mati umanayan ti kwarta. Ay, madamag kuman. Saan kayon samot to na mapmapan iti bangkag yaw? Ay, talagang saanay. Nay, apay ngay. Saan kami nagmula? Ola, sayang may. Adayo mo lang kami. Makapabanog ti agbunag no kasta pa nag-aapi. Ay, kapag trabahuan nyo ngay, ni Manong Mayaw, ita, mawani na. Agururay kami lang, dati agayab, wano mang purdiya kada kami. Anya, apayan na sa ludsud mo? Ay, kanayo mo nga minon nga, dati tao iti ayan yaw, sabay. Ay, mabitla ang gayam, tala, tigat-gatang, masardinas, way. Sa dino tinagapwam, Rowena. Ay, ije sentro ading ko. Napan ko lang kinasarita ti supsuplayak iti nateng.
Ay, wen, malagip ka. Sa magaya maminulaan da sabit ti bangkag da. Ay nawaw, iti anya kumaga po sanda ang minulaan. Nakadamagang matitiday tading ko. Di man sabit da mismo tinang ibaga. Anya? Wen, sa dutanda ka no, taadayo. Ay, narigat ka no, ti agbunag no panagaapi. Pangalaan da nga ron iti kanandangay no saan da nga agtrabaho. Siyak manan tinamnamaan da pagdawatan da. Naibos magamon ti bagas ta, sabit bakit? Ay, nawaw. Ay, awa na, hindi may isang. Last day to yun, bakit? Sige, sige. Mapanak iti ayan ni Manang Rowena, inton madamdama. Damag ko kat at dati tinulungan na akalugaran tayo. Ay, wan, ni Mario, di tadaya, lakay. Inikan na kano iti kwarta. Agasam man. Wan na, taado, ti kwarta di kabsat ko, lakay. Baknang day jay. Mayunam to ti dawatan ken kuha na bakit ah? Wan. Pangbagas, kun pang-abastaw, ti dawat ken kwa na, lakay. Janay, kanakan, umayak man. Agtuga ka pa yan, ti sabet. Nagyaman ako, nay. Ay, po. Ay, ada ka din ni Nanang Mau? At dati na pananday ti gayim nanti. Ay, nga oras nga iti panagawid na? Yak pa'y siguradan ti. Ay, awaga man, di ka na ka. Anya? Awaga ma, ta sa lutsuda, no nga oras ti panagawid na. Ta amok mait no anya nga oras ti panagsublik dito. Amaw, napatag namin ti bagakin kwa na, kanakan. Hello, Johnny anak ko. Nakaawag ka mat. Ada ka di pagatang mo? Awan magkiti nanang. Salud-sudak lang. Nanya nga oras ti panagawid yung kinimanang Lena. Ay, jak pa'y masigurado. Saan pa'y analpas ti laklakad mi? Apay ka di? At danan ti sabit di ti balay nanang. Ay nawaw. Anya ti aramidan ni Antem dita. At takano tinapatig nga ibaga na ka. Kwarta manan siguro ti dawatan day tatao. Nanang, anyang iti baga. Ibagam amarabyan kami. Agrom day tatao. Kwarta sigurado ti ibagana. Asino dya kinasaritam nga, Rowena? Ti anak ko, ading Lena. Adda ka numanan ijay ti kabsat ko. Anya? Kwarta siguro manan ti dawatan na. Ay, talaga nga spoil ti kabsat mo. Uwan nga ron. Saan matan nga agagat? Nairwam. Tasipod pimusay day dinanang. Siya kung titimakder nga inana. Siya kaamin timang tadi ti masapsapol na. Aging gaita nga da asawa nan. May samot day tang asawa na. Adamo sadsadot na ah. Nairwam da ngamin atunggal agdawat da kat adda ited ko. Kaputa masyanak ba't kadakwada? Ay, basol ko matlaeng. Manang nga asi ka ngamin, Manang Rowena. Tidakas na, ay, abusado mat, kan spoil Jacob sat mo, kan ti asawa na. Anya tigagaram, sabit ading ko. Ay, kuang ngamin, Manang Rowena. Anya, idiritso mo, tado pa'y tinaskan nga aramidag. Ay, naibus ngamin, ti bagas men. Ay, una yan ading ko. Agraman bagasyo, syakmanan, ti gumatang. Awan pa ngamin ti kwartami ita, Manang. Kasano ko mga men, katsadot kayo, mat iti asawam. Awanan ti maisaang may, Manang. Pasensya ka na ading ko, ngam awan kwartak ita. Anya? Ay, imutan naksamot ti nakabsag mo. Ay, saan ko nabasol, nawan ti isaang yo. Napigsa kayo, pa'y mat kanila kay mo nga agtrabaho. Anya nga itar aramidan yo. Agkulkulong kayon sa mat iti balay yo. Inton maibos ti bagasyo, siyak ti pagdawatan yo. Saan ko apit-pidutan ti kwarta nga itid ko kada kayo? Agtrab-trabaho ak matlaeng. Nagadulakit din ngay bagbagamay. No sa bali at tao, tulungam.
Mangtid ka iti kwarta. Ngam no siya ka mismo akabsat mo, imutan na. Mano atawan matan anagan ano sa ading ko. Panawan matan tapno agagat kayo iti asawam. Apo, nagaduman ngay bagbaganan. Dayta Rowena, anyat ko nam. Dayta best friend mo, Lina. Agin sisingput mo. Anya, awanan ti may sangme. Ngamawan ti kunana ngagpabulod. Sa bali a tao, adat kwartana. Ni Marion tu paya kalugaran tayaw. Inikan na iti kwarta. Saan na mo takap-kapin ano day jay? Nalabit na uma ni Manang Rowena, Manang Sabit. Imot kit diya. Nalaeng agpalastog day diya tao. Aggagat kayo mo't ngamin Manang. Narigat mo't piman na ano ni Manang Rowena kanayaw tinamnamain nyo. May saka mo. Sino tinapat patigaya? Kalugaran, adi na mo't kapkapin ano. Wano siya, kakabsat. Sige man? Day tati rigat ti maadan itis for the kabsat. Ha? Andi di ko na? Mulaan nyo kit di nga mintibang kagyo, Manang Sabit. Isupay mo't ano at na maapit yaw. O di Anya ti masapul mau. nanalagring, bumuludak man iti bagas mo. Anya? Wan, awan nga minon ti maisa ang minana. Ay nawaw. Awan ka ditin mula yung anatan. Awan pulos din lako yaw. Ay, ko ang amin nana. Natay, dagiti mula may. Napistida, sika. At pinadas kumut ati, nagpatulong itibak na nga kabsat ko ang, Di namut kayat ti tumulong nana. Anya? Wan, dito ti pudno nana. Imot ti kabsat ko. Ang no sa bali at tao, ay tulungan na. Nga, no siya ka mismo akabsat na, imutan na. Ay nawaw. Saan ada saya ti kastang ugali ti may sa akabsat sabay. Ay, day tangarod kat nana. Awan ti kaasin na. Day talaang agpalpalastog ti paglaingan na. Kundi tulong ka no day ta Rowena kadagiti kalugaran may ngam no kabsat na ay di na matulungan nana. Ay adaman damagakin ka Lena. Anya day ta nanalagring. Kundi tulong bagayam tabak ng agayam mau. Asino kadakwada nana? Ay kani Rowena Baknang day tasan ka day. Ay nawaw. Kasanumot ang naibagayong ngay tikas tanana. Imay nga mindi sabay akabsat na iti balay, idi na palabas. Bumulbulod iti bagas, tanapisti ka no ti mula da. Kahit awan igatang da iti bagas. Ngam awan ka no ti kunati kabsat na tulungan na ida. Ala, inulbudan na kayo manen, day taasabit, nana. Saan apod no anapeste ti mula da? Kasano ko maama peste, kat saan damot anagmula, nana? Sa maysa, ay nauman ni Manang Rowena. Ta, isumod lang nga iso tinamnamain di kabsatnan. Ay kuray, asino mo't anana? Asino ti mayat amang tulong iti tao asadot? Ay uray kabsat mo no sadot. Bye-bye amditan, nana.
Imay ni nanalagring idi na minsan nga aldaw, Manang Rowena. Ibagbaga ka numot di kabsat mo, anapeste ti mula da. Ngam, awan ka no ti kunam at tulungam ida. Ay nawang, agar aramid man ang ti istorya day dya tao. Ay talaga, sika pa yun ti rumrumwar adakes kadagiti istoryana. Ay hindi tangarod Lena ading ko. Saan lang nga spoil ti kabsat ko? Nalaing pa'y nga agaramid iti istorya tapno laeng agrupro pa na dalos. Kad, anyang harod nga ti planom ita. Mapanak iti ayanda. Agsarita kami iti nalapat iti dayjay asabet. Anya pa'y laang ti aramidom dito'y balay Manang Rowena. Kalpasan ti aramid bukan niya. Mayak, takayat ko nga ibagaken ka. Ano ag istorya ka kadagiti kalugaran tayo ket pudno ti istoryaem. Di ka agar aramid iti inulbod nga istorya tapno si kati agbalin analintag. Ay nawaw! Pudno mo tatultulungan ti sa bali at tao. Ngam no siya ka mismo akabsat baw, di nakpay mo't matulungan. Tasaan mo a-deserve ti tulong ko? Mano atawanan asyak ti mangipapa ay kadagiti masapsapul mo. Uray itaan na ki asawa ka. Ngam, anya ti inaramid mo? Inabusong mat. Umanay mat siguro ti mano atawan asyak tinangted iti masapsapul mo ading ko. Anya? Maasyanak ka da kayo. Ngamjak kayat ama spoiled ka ading ko. Aggagat kayo ngamin, tapno romang ay matibiyagyo. Laglagi pam, saan ko apid-pidutan ti kwarta, sabi? Nguston, no di mo kaya ti tumulong, di kan sumanaw. No sa bali at tao, kaya't mo atulungan. Mo ti mabali na. Tapno ibagakkan ka. Amin a kinabak nang mi amakitkitam, kat bunga ti gagat, banog kan sakripisyo mi. Isu nga uray kabsat ka, no sadut ka, di mo namnamaan at tulungan ka. Awan may ruwam ka no kastalaeng. Kasano nga rudan no matayak, di agbisin kayon iti asawam. Diyak maguskon ti ugali day takabsat mo, sabet. Hanggang panagkunakot, husto ni Manang Rowena, mayaw lakay. Ay nawaw, osto ya tumulong iti sa bala tao. Ngam si kakabsat na, di na ka matulungan. Ay, mano atawan mo't piman, nga iso ti timul tulong kadata lakay. Naumamot siguro na, tamakit-kita na nga agsadsadot ka. Anya, siya lang, iraman mo mo tabagim Ay, sige! Ay, padatan mo asadot na may. Ano santama na natin, mula lakay. Mulaan ta ti bangkag ta, tapno saan ta namnamaan ti tulong nga ito di kabsat ko abaknang. Kagpay sumupiman, pudno ti naibaga ni Manang Rowena. No anyaman ti adaken kwa na ita, ket inrigrigatan na dayjay. Anya nga ron nga tigan mo asawon, sabet. Manipod itala kay. Agkagagatan adwa. Tuladon ta tinaramid ni Manang Rowena. Tapno, rumang ay may tibiyagta. Ay nawaw! Saan aga po ada si dadaan at tumulong kada tayo, kat agsarot-sadot tayo maten. Tulungan tayo kumamat